Bia Kamal Kanor Online TV bana rach me bana jelinkel roja dan bana ling bana rach ka queen wet kamen cha yen rewe ka ler county akwar dan la commissioner man keb ler county ngut kan konore rach me mi jira majidit ka jan channel me de jogono jin nyak naten content kwesh Kanor Online TV ka mi jira majidit ba gorono jin bi subscribe ke bi notification bell bi jetwan bana rach me bana jelinkel ko rach me rach me gore de jelink ka queen wet nuara man cha yen rewe ka ler county kuma man roach which ler county gwasa me man bana kula ling chala dene rewe ka ler county ci kwar ngwane jala dno cha ngwan nuara yen akuma rewe ka ler an kuma man rewe ka ler man yan ka kwar dan la commissioner rewe chin bini chala den ramadan la kwar ngwane ngo ci kuma ke ramadan la commissioner che ngwat amo che yen ka ngwada mo ngwat nuara ke gan nuara shikuma chaje yen ka dop mi shikuma jala no ishi ngada mo ishte ka warga misha gor ka social media isha current wi kwam ke ramdan la commissioner isha jala no isha janok ka kuje mo ba kwar mo ba de kapin cha ngada mo chaje gwanyo no kwar andan tu kwami ramame chala no e ba wuch kenetin kon tinti ka kwar tin yan ka jen ngwan wer kamandan en chayen are wikeler county enono en ngat chaje gwanyanu e lada jenwo ba kwar ba je wujwe kwam eno mo ajen me jak lo ramadan la kwar jaga je ka je kene kon tie ka jetin yan ka ngedamo eno mo chalo ramamo che shulok ajen min yena ngedamo ka je ci kwar ngwane jelada no gan mai kon ladjor je ramadan chayen an gad mai coin lad jor jaram dan la ngwet men lat ken go jeni che warga che jogor jen ngwet entrate jena tama che churai kana asano jeni nene jeni roja dan cha lad jeni she tok jeni han tel warga mi chogor re wechen wini ka kujemo dungno la han wo gwada dan la dole la ka dol katin la dole ngene dong jen dan jagloy commissioner ka jek shela no ngodare te jenan tama kanelun ke kan barar enono re wikeler county charaj me chaje kwen chaje kamneten kon tin la I radio kenasun kon tila le la kalat ajele daniel linka queen wat kamana cha yere witin wini kaler county mugo kon gui gwasa me mi yan karan kan ne kon la ngweni no da mi gwa en wode kayen ala freedom of speech la teten wode rander do da lar mite mi chilok dere lar dumno tiaka lungo no ba ngwet nuara mi sho raje ka kwi ko de na de ke shengedi no ba ji yen ko cha gor no raje mo bijalat kana me chi chuon gor je gwano kanit kon la kwar de ken mandan lat ke ngwane de kana kep ke de kana goro bi kana laslet ko tele mi jeng bitwo mi charan cha jugo no kwero jega dar yal ne je ka ke da dia tini je no ngum jeng mi che yar yo mi jeg mo yo mi chenga je no cha ngaji mi jeg da jar yal ka che dia go no dar gat ke ni ko na ngane da ka yen ne me jenda ndi linga kwi ler county ka so sudan ka kwi ngwan wer ga mandana cha yen gor je no bi anyu ga ne ko ken ko gor kono wo en ngwan wer na me der brar ray ti jenda na cha je yentin ray wi ler county jenda na ndi yen ga jen gwasme nyu ga je ne ko ken ki kwa mandanda yen lar ci ko komen dundi na kwenpin kadi yen ci share baga ne ko ken biya ta kamal bye bye